MLA ka jirang ubak sos tenas sotun mentak arpau sau tarik kala lingkot arja arpau sau ulalum ya ka board district ribohai ka Meghalaya State Pollution Control Board ban pen khut no ya ka jabo kala air haberni hat ka balayo anam kum ka jabo tam ha India Dangshan ka Center for Research on Energy and Clean Air kala pen bena ba ka than berni hat ka di ka jaka ka jabo tam kala air hakari India ubak sos tenas ulaong ba ka jingalang kala ya thir kum no ban pen khut ya kala air jabo haka than berni hat Kenang bakan omlong ke jingmai kipat ba mat ki saudong saukun. Yo ban pensai ke bang yo nyekran ke sini. Tena kalian juga kumu local MLA juga jirang konsensi. Angka bagi prepare ngidon di video angka ngidon ki observe naka pollution control board Meghalaya Pollution Control Board angka ngidon naka industries dan forest naka police department kibanon hang hani report penpau ya ke jing kublai ke industri so unjuk penpau ya ke jing kublai ya ka jing don lang ke jungki ha kena report bat ya ka jing ya ajung mot lang bang layo banya keren kamtam ha bidai bat ka pollution ha banihat ka bang fibaro fiatip kipat ba baro lai ha ka bidai news ke bala peni ba ka banihat area banihat town ketika tahun ke ba jakletam abor koi kari tegene jing snow bat ka concern ke jongi rukum ki local representative ba ikwa ba ka pollution ha kene ke area hi kene ban duna ka ban penduna ka pollution lemar bangi don ki ka barihat ketika industrial area naktan gidon ki business ki ba bun ki badan ha kene ke area tin tak tahu ngikot ki officers na ki department of fair ban yo ban ya kren ka ba pelong ya ka banihat area bakan long ka area ka bajak clear ha kene ka habro koi kari tin konsensi dengan sobat penpau seisen di sokmen bagi obses kilai ai jengmot bat wilayo eka jing pensko bat hak bidai bat ka jing jaklia jong kanika bonihat tahun hi berokoi bat katkum ka report ngimla hi bonong ba ngin blame mano kino ki source ki ba penmi ya kanika tang na kano source ba penmi ya jing klia lagi industries or lamanlong industry so gidi way ki contributor haban penjaklia ka ya kanaka area ke jungi nangta kami ru kejing ya ajing mot kejing kren ka ba ki kejing thang ya ki plastic kejing thang ya ki jaklia kaner pada ka way ki ba contribute ba penmi ya kanaka tadem jaklia tegala melong na kabde bat ki kali ki baya kine ru kila melong ki ba penmi ya kejing jaklia te nakliang jonga kumu nom hikmat nga karpat ki ya ka pollution Meghalaya Pollution Control Board ba kin monitor kerpang hamtam habidai bat ki industries nangta karpat ya ka transport department ba kin don ka checking hamtam habidai bat ki kali ba penmi ya ki tram projeklia bat kumju ru ka jing karpat na kaliang jongai ki pat ba nong snong jong ka area ka jungi ba ngini le akat bala ba minum thang ya kini ki plus ka kot ka kya te ngidon kam ya ke jing trelang nadu ki borsnong ngidon kam ya ke jing trelang bagi pajba ngidon kam ke jing trelang bagi department ki ba fair knang ba nginla ban reduce lane ban penduna ya ke jing clear jongka ke jing clear ba mi na kino ki source ke ba penja clear ya ka banihat area kata ketika jing terpat bat kumju kumban banjur section ya ka pollution control board ba kinhab ban monitor kerpang bat bandon ka inspection dan ka surprise inspection ya ki industries klang ba ki factory ne kino ki setup industries ki badan ha ki area klang ba kin buram bat bikin control bakin ya kat kum ki kendon ki balabu daka Meghalaya Pollution Control Board kata ketika jingkapat na kilang kujonga